Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим. Мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Алдагы чыгарылышларда без синең белән җитди темаларны күтәрдек. Бүген дә мин сезгә кануннар һәм алар белән бәйле булган сүзләрне өйрәтермен. Киттек. Закон в узком смысле – это нормативно-правовой акт, который принимается законодательным органом государственной власти в особом порядке. Закон есть основа основ. Канун – law, закон. Канун – law, закон. Хукук системасы – the legal system, правовая система. Хукук системасы – the legal system, правовая система. Основной государственный закон – это Конституция. Все принимаемые законы должны соответствовать ей. Кроме того, они не должны противоречить международному праву. Конституция – the Constitution, Конституция. Конституция – the Constitution, Конституция. Халыкара хукук – the International Law, международное право. Халыкара хукук – the International Law, международное право. Кстати, законы бывают не только государственными, но и морально-нравственными. Конкретно обозначения данному словосочетанию нет, но морально-нравственный закон подразумевает делать добро и не делать зла. Яхшылык эшләү. To do good. Делать добро. Яхшылык эшләү. To do good. Делать добро. Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл, говорил известный мыслитель Цицерон. Хәтта йоклаганда да мин татарча сөйләшәм. Ә хәзер өйрәнгән сүзләребезне яңадан искә төшереп китербез. Канун, law, закон. Канун, law, закон. Хукук системасы, the legal system, правовая система. Хукук системасы, the legal system, правовая система. Конституция, the Constitution, Конституция. Конституция, the Constitution, Конституция. Халыкара хукук, the International Law, международное право. Халыкара хукук, the International Law, международное право. Яхшылык эшләү, to do good, делать добро. Яхшылык эшләү, to do good, делать добро.